Kua whakapuaretia e tahi o ngā marae o tautahi hei āwhina I te hunga e noho tonu nei hei papa ki te rū whenua. He tino āwhina hoki tērā, I nā rā e whārā I muri mai I te rū whenua, kei te noho tonu e tahi whānau Māori ki rō whare, kaore he hiko, kaore he wai. Mo te ronga ke o ngā kōrero, ka whakawhiti atu tātou ki tā mātou karere, arā kia Kingi Kiriona. Kingi. Scotty, no te ata nei I kati te whare toko I te ora o Burnside I te kaha ngā ueue I ngā pō. He oi he kuaha ka kati a he matapihi ka tūwhera, a ka tahi anō ka whakai te tari āwhina I ngā parekura, kia whakapuare tia mai te marae o Tuahiwi ko tahi rau ōna tau, hei kāinga rua. He waiora kua puta I te wai marie o Cherie Williams, I ngā āwhina a te marae o Tuahiwi. Having no water for our wharukaku, it's unhealthy for me and my whānau. So I feel that I need to come to be around more of my whānau here. Kua whārā ke te whānau o Cherie e noho ana ki tō rātou kāinga, kaore he hiko, kaore hoki he wai. Engari, no te whakaetanga a te tari āwhina I ngā parekura I te ahiahi nei, kia whakapuare tia te marae, kua hikina te taumaha. It's a big relief that the building assessor has passed it as safe. That's fantastic. And for the executive to make it open to people to come and stay here is fabulous. Nā mātou ngā whānaura, mā mātou e whāngai, mā mātou e tiaki. Koe re hoki ngā ture wahi o mai ngā koroura. Engari, ko te kukume I ngā whānau Māori I o rātou kāinga, ki ngā wāhi pēnei I a Tuahiwi, tētahi o ngā tino raruraru. My part of myself, he doesn't want to leave home. The risk being that people were coming in and out of the homes and could be taking stuff. So that's a major risk when you don't have much, and we are only on a benefit, me and my whānau. Aha kua te horokuku o etahi ki te neke, ko te whakapae ka kaha whakamahia a Tuahiwi e te iwi kāinga o Kaiapoi. I nā hoki e 8 kiromita noaiho te tawhiti atu, a ko rātou hoki te hunga I kaha ngā ueue I te rū whenua. Kua toro hoki ngā ringa āwhina o etahi atu marae o tautahi, kua tākoha te marae o ngā haue whākei ko tata nei I ana moenga ki ngā whare toko I te ora. Me te aha kātahi anō te rūnanga o ngaitahu ka whakapā mai, kei te whakakuene rātau ki ngā whānau Māori e raru tonu ana e kimi āwhina ana, kia wai atu kia rātau ko te nama kua homai ko 0800 ngaitahu. Scotty. Tēnā rawa te koe Kingi Kiriona I o tautahi.